Has je een keunsigig maar a bheith scríoch sentence an san jotter. Féim se scríoch een line, líchte mhór ag toisich het sentence, spéis corach idir gach fachgal, agus point stat ag ddírig an sentence. Tá sich le líchter mhór, Scríb na líchtrichen een line an san jotter. Cleach do chorach son spéis a dheanú idir gach fachgal. Coiad a bhfuil spéis go leor een line, chanéil, mar sin tá sich an line. Point stat ag ddírig sentence.